যতন লামসো ত্রিপুরা লুক নাই তংনা তাবক ফাই সকাইজাক জাম্পুই হিল त्रिपुरा हानि हाइएस्ट पिक बा जतनि सला हाथाय कुसुक द्र फाइ सपाइजाक नायदि आनि यांतिया काबांमा बरक फुतुरक बुजालाय दं फादि इरनि फाइनार बाय खागानि बा करसने ताखुक नों बा करकिसा सालागना नक बियांनि फाइमानो हा जों खा कमरगतनि कयजन रक फाइजाक नाव जों टोटेलै चिनि एलटिबि हयते कलेजनि हयते कायसा माने जेमन ताइन सालाय ताबो माने जों दल बाया बाक्सा मांलायै जों तिनि 10 जन रक फाइगलायखाना आला माइरक तिरक साइ फैजोबदो माइलै साजा फुरुंगो साइ फैखा ताबक तो नक हाबियो जास हाबद्रब बारां जाहाइर सकपाय जास चेंद्रब सिमतो चेंद्रक तो थिकनो जों सकपायखा जखन अनेक एक्साइटेड अंखा बखा फार्स्ट टाइम फाइमानि बेले अब नक बिसिंखा थांगियो ह ताबक थानाय फ्लेन थानाय जों ताबक तो फुटुरक केमिसा लागाना हिनै अरा बाथाक जालाय जा द हामबायनो ना थैंक यू आरो जों इरो फायनाय काबां मा बरक बेकर स्लायनाय नक्सया कारिनाय तंदि त्रिपुरा आउटलुक जों जाम्पै हिल फायनाय आर के हाता खुबाय जों मालाय हाबा बेकर स्लायनाय ताखु नों हलाय बरने हा आं पूर्व करमसराने इरो फाय बारां जासागादे अनेक ना आराम खा नक सोसर फायजा जों एमनि तो काना जों 9 जना दंना हालाय माने ताबक तो हाबद्रबसो आइजोबा हाबद्रबद्रसो नक माने सक तंसक जाला बिसिंतिया बोसोर तो जोंना ताबो तो जों हाबद्रुक बोलते जों हासा हाबियाको लामा अडेकसे किसा फुटुर बुजालाने बिजि रखालाने हाबलाय माने इंग्लिश ता बारा थाङै दं सिगाङा नकनाय दंदि हालाय माइर र साइ फैजोदो ना छिसो थाइ चाइनाय थुनाय माइलाय ब्रु जानो जायाबा नगो जानो किसा जाय फारमेन जाय फैलाय गाबले फुंगाय द्र बसालाय हालाय माने बांहुनो थाङै सिर माइ तै साइ सिरनो थुलायसिना प्रग्राम बनायनाय फ्ले न अरबो थाइ रनायनाय अरबो थाङै मा नायनाय हामबायनो ना आर काबां मा जों इ जाम्पै हिल नायनि फाइनार बाय क्रसलायनाय जाम्पै हिल बाराखलाय पाना खलाय जाय तं बुतिरं फुंनाय चया करे नाय तंदि त्रिपुरा आउटलुक हामबाय अब फाइ सकपायजाक जाम्पै हिलनि भिउस नायदि बुसो खलायै आनि खुमतिया नक नुइतो हना मेला मेला नायथक जागा इरो सियारि खलायजाक उयांतिया दलाइतिया बा अन्न जागानि भिडिअ नुखुया अन्न जागा रंनो साइसरखला नुखुदिया सियारि खलाय मानि बाय मेला मेला नायथक जागा जाम्पै हिल नखाय बरनि फाय माने जों अंखा दलाइ डिस्ट्रिक्ट मननि नक सस फायजा जों तो एमनान जों अनेक बर फायजा गारि थाइजा माने जों 10 अबहायरक फायजाक 10 रक हालाय बारां जाहाइर सकपाय सागारि एरो जे बेगेनसो जों सकपाय माने अनेक तो एकदम हापं खुजुक जेमन बरक तो फायजाक हिंगे जों तो फायाको हिंगे आनि फार्स्ट टाइम तुनि न ओ जागा फाय माने अनेक एक्साइटेड दंजाक आगिर सकपाय पुरा एकदम तंथुक जाकले हालाय थुमानि रक सामानि रक तिनि गारि दि थुनाय ना न फिरकनाय ना बाराय नायगेरो जों ताबक तो एरो जों सारिक जरा दा एरो सकपाय क्या हिंगे एरने जों आरो 5-6 मिनिटनि परे जों रुवाना रनाय एरपरे जों अर थाङै सिनि अंग टुरिजम फेस्टिवल अर थाङै जों थुना बागै व्यवस्था जाना बागै व्यवस्था जों लालायनाय माने बांहुनो फैले न बांहुनो हामबाय न आर काबां मा इ पानानि फाइनार रक जों करक्सानि साइतंनाय ताबक यांतिया बिसिंतिया आर केहा दङ आर केहा ताखुबाय मालाय हाबनो सोंनाय ताखुक नक नों बारां जाहाइर फाय सागारि तिनि फार्स्ट टाइम बेटलांसि फायमानि अनेक तुंथकजाक ओंखाय असुनु प्लेयार ताइ नक सोसर फायजागिर साला जों फायजाक सिनि कलेज इउनिट माने कलेज दल लक फायजाक सिनि क्लास मिड रक ओंखाय वाइसा मा फायाखौ हे तिनि फायनायखा आला जाम्पै हिल त्रिपुरा रक तंनि खाना माने त्रिपुरा दफारबो तंनि खाना माने मादे मालाय हाबक ए त्रिपुरा दफारक मालाय जाक बाग दगान लायो ओंखाय दगान लाय कौल सालाय जाक ओंखाय बावरा दगान नगो एमने सिम्पल दगान ओंखाय गोबां तो मालाया जे मालाय माने बे कौ सालाय जाक पाराबो तंफ्ले न बिसि त्रिपुरा पारा तंग जाम्पै हिल खाना हाना ताखु भग नक त्रिपुरा पाराबो तंग जाम्पै हिल द्र नक फाये लेग्रु फायमाना कन्टेक्ट खालाय माना त्रिपुरा रक बाय जाम्पै हिल तंग आरो रियां दफानि सिनि ताखु भग बगबो तंग ताहलाय ताखुक नक तिनि न थुजि थानाय ना बाराय जों थुइ थांनाय रे बागमुनो थुइ थांनाय जों दिनै आरो कायसा प्रग्राम दङ प्रमो फेस्टिवल गाबोन नायनो फायजासों सामों लोंमोन बा छिनो थाइम पाराय आरो न पैसा नाय माइरागु आरो न सानायसों हामबायनो ना लाइफनि फार्स्ट टाइम फायमानि जों जत बेलाय माने ताहिनानो तुंथकजाक हामबायनो ना आरो इ फायनाय ताखु बुरबाय करक्सनाय सयाकारै नाय तंनि त्रिपुरा आउटलुक
जतन लामसो त्रिपुरा लुकनाय तंगनाय रना ताबक फाइ सफायजाक जाम्पुइ हिल इद्र टुरिज्म प्रमो फेस्टिवल खलायजाय दङ काबांमा बरक रक फाइजागर जों बिसिंनि काबांमा जे फाइनाय रबाय करक सानाय नक्सयाखारि नाय तंनि त्रिपुरा लुक नायदि आं आनि खुमतिया बुसक बरक बां कान्दा स्टेज कान्दातिया आं काबांमा स्टेजया बरक सफायजाक ताबक काबांमा इद्र बासालायजाक नायदि एरो मिजो दफानि केहा मासामं फुरुक जाय दङ आरो काबांमा बरक रक काबांमा जागानि सफायजाक टुरिस्ट जागाद्र नक से नाय तंनि त्रिपुरा लुकनि बिसिंदि काबांमा दिनैनि प्रग्रामनो फुरुंनाय हामबाय Chini takuk bukuk rong no koi nai no rok sky lantern no long ni yago no tondi tabuk abono shogai chini sky o tar hoga kurdi chung joto no palbak shake abono than shake roho nai mana to kana Hello, check. Hello, check sound. So keeping that in view, we have decided that we must organize such program to all the nooks and corners of our state so that we can showcase our food, our tradition, our language, our culture, our river. Musical concert to be performed by famous or eminent Indian Bollywood singer Shreya Ghoshal at Agartala. What is the reason of organizing such program? As rightly told by MLA Philip Riang, that we are blessed by rich culture, tradition, and we want to showcase that to the rest of the world. And tourism is such a subject. गाना सबको आता है ना? थोड़ा बहुत गाएंगे मेरे साथ? Are you all ready to dance? Can you sing along? Tulum tulum, क्या बात? Tulum tulum, tulum tulum, tulum tulum. 1, 2, 3, go. Tulum tulum.
थैंक यू सो मच। तो अभी मैं लास्ट गाना परफॉर्म करूंगी। तो आज की रात बहुत शानदार लग रहा है। तो ये गाना इस महफिल से बहुत जचेगी। क्या बोलते हैं? तो आज की रात आप लोगों के लिए और एक प्यारा सा गाना, एंड दिस इज माय लास्ट परफॉर्मेंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर एंजॉयिंग माय सॉन्ग। Also, Wakmun, I love you all! Such a wonderful audience. Thank you so much. Norok nugiman khanawra kubang ma mizu dofani rirok or sakawate or musrini bokrok rok tongo tebo kubang ma or ama mizu dofani mani rok or tamjak nai ama kubang ma borong ni tamung rok tongo te rignai te norok nukhana kamsili rok tongo mala rok te cameraman no koina yang phasing mokhe nokhai tongo mizu dofani te kubang ma o pandani tini norok no pando bahake khlaijak tong phonongnai norok se oi nai tongdi Tripura look hambai bukhuk mizo bukhuk bai malakha jingbo bai sungnai auntie, how do you feel coming in this program? Well, I feel great and it's enjoyable. Who organized this program? Tourism Department of Tripura. And how many people will be gathering here tonight? I don't exactly know, maybe around to 1,000 or more. Did they provide that light fooding and all from No, government I side? mean, no, they don't provide. So There are stalls. this shops is for these clothes. Are all those clothes for sale? Or No, some are for lending, for photograph. for photography. Yeah, only. but few are for sale. So how many of you came here from your place? From around 300, maybe from this village alone. That's really great. Thank you, auntie, for giving Okay, us time. thank you. Ma i pandani kabang ma panani borok rok bai kok sai phunungnai norok sai nai tongde Tripura lok hambai. Once again, a very important announcement. Our organizing committee, the volunteers from organizing team will be distributing the sky lantern to you all. You are requested not to burn the sky lantern right now because we want to make it a memorable moment and capture it in our mind for the years to come. So that's why our Tabok ani loge to Tripura hani singer Parmita Riang bai tini nok iro phaya barang ja sare. Belena tong thoka. Ba- Monogai. Bai jampi hilo tini din ni first time na agero phaja. White tham tini bai. Hala agero muti jemen program muti high program ro. Age waisa khaika ani rock band bai khlaimani. Ke tak second time khata. Amna sakai ke shooting ni bai phaimani. Bai us kango dumbro ko bada nang khajak. Idu muthanga. Bai aro Aro i tong thoka. angka bai narok ni team sab phaja tini. Ani team to ang sajong na phayo. Sing Angka Gaya ang resamani band ni kita national rhythm band bai phayo. nangoro Hindi simida samna na ko bro. Ar sa pai kya kok bro bai Hindi song. Angka bai aro samung nung ro kha aro de baro. Mai sa saya ko gay provide klaina to sawa ya klaya na. Tam dikha sa hak salmani phaimani. Hambai bai nano jara ma bagai. Nai to amni kabang ma tini program ni borok no phunai noksa kare nai tongde hambai. Te tabuk nai di nok jampu hille ro pana khalai jai tongo. Tourism Tripura government ni bakhaktoi jampu hill dro keha pana gorjak khalai jai to kabang ma nok nohana yang dia borok busakle bangjak. Ni pana ini kabang ma borok rok bai. Korok sai nong na phununai noksa nai tongde Tripura lukni bisingtoi tinini kapana dro susro phajak kabang ma narwai kabang ma pana dro borok manjak phajak noksa nai tongde Tripura luk hambai
kaisa sar Prosan Kanti Tripura SDPU bai tang malai jak bobai no phaijak bobai malai nai hene wasi wan sokmaya bobai malai kha tong thok jak sar barang jak kha to nei no phayoi balai bari khai kha fulka kha tongtokka kha sarangka karon imotoi program rogo manjaknani to chini kopala karai tini jora mangkha hinggai chini je rajya sarkar pok je program khaimani bari wan sokma gam ti khaika karon imotoi program rok kuno din nongya imotoi ongna nango karon imotoi program ongkai keno joto tofani borok phayai malai mano nuklai mano sirilai mano kaisa no bode bok invite khaijak invite to ya ta hingkai invite khaia nai ya je jaga mela hingkai oro joto tharnang nai সময় কাটানো নাই sar gai nang saijung de phaina ni family rok family to tonani sujug kore ani sare rok phaijak ani basarok phaijak bobo mela na guri lai tonglayo sar gai mai rok lai mare basaka mai rok na mai sarna to ino ব্যবস্থা tongo ang to jeto tia sar ke chini bo canteen khulo jak tongo topon diporo para ka jai phai mani oktim tim khotak phon kai weather rok khai barang jak sari no খুব কাম tabok to kasang madin phaika chini hatai sakani bagai kasang mai no tongo sob sobi no খুব কাম ino sar no mela hambai jorar mani bai hambai na no aro kai ha Tripura hani blogger bobo sokpaijak bono jeng nui belai tong thokjak dara nangara waibose phaiga tini bai पुलानो बेलाय खा kaham te hamsak muya parhoro o channel ni je editor eba ke choliri tonai rok no dine ang hai khoroksa blogger norok omo hai opportunity mani bagai ang to omo baike duibar phaikia jompo hilo phiaba o promong ungma jaga ke omo first time angka dara norok sabsa phaijak tini ang asuk to saimang ko gedo ebono ang nukha o jaga chini bairumi phaijak Tripura hasini samung krungni bisingo de damanik by Parmita te mera musa songo phai nai thanga ne khanau mera musa bai sargotong nongkha saijung na nini team ani team nini team ke saijung na dara ani team to ang saijung ya an subscriber yang gwa dongo abran team angka mai rok la mana masaka mai to saya ko chanai weather rok bahai masaka weather belai aram belai dara no belai belai hambai